Hola libhola letinyawo kuleli vekati lase-Afrika bahlangane eGibhithe lapho babonisana khona ngekuthi lingatfutfukiswa njani leli bhola letinyawo kuleli vekati. Mengameli weCAF Patrice Motsepe naye-ke ukhona kulomhlangano lomkhulu lotawuthatha emalanga lama-3 kusukela lomhla. Nanobe nje bahlala baphishanekile boMotsepe kanye namengameli weFIFA Gianni Infantino, kepha babenaso ke isikhathi sekuthi batshengise ukuthi nabo banelithalente kanganani kulomdlalo welibhola letinyawo. It's an opportunity to get the different presidents of the 54 countries and various other football stakeholders to. It's a team building exercise. Motsepe kanye na Infantino babese bavula i-technical center yelibhola letinyawo laseGibhithe Egyptian Football Association. We do have some world-class facilities in South Africa. I think part of the keys in the townships and in the rural areas where many of our poor people are living, those are the areas we must prioritize and build infrastructure. Motsepe ufuna kubona kutfutfukiswa libhola letinyawo ikakhulu kulabasafufusa. I'm confident that over time we'll have a lot to be proud of. Linyendile mave kuleli vekati lase-Afrika alinato ke tinkhundla tekudlala letisezingeni lelifunwa yiFIFA. Kungako ke kuye kubonakale lamanye emave acela kudlala kulamanye imidlalo yawo yasekhaya. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu, leti tindzaba te-SABC.